يا عفو إيه؟ يا الله يا الله يا الله ايدك زيت رهيب. Rekaman video yang diambil oleh warga Palestina di wilayah Tel Aviv mendokumentasikan secara langsung kegagalan sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, dalam menghadapi gelombang serangan rudal yang diluncurkan oleh Iran. Dalam video tersebut, terlihat langit Tel Aviv dipenuhi oleh jejak cahaya rudal yang melesat tanpa berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Zionis. Beberapa ledakan terdengar di kejauhan, menunjukkan adanya rudal yang berhasil menghantam target di dalam kota. Iron Dome, yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu sistem pertahanan paling canggih di dunia, tampak kewalahan dalam menanggapi serangan beruntun dari Iran. Beberapa rudal berhasil melesat melewati pertahanan dan menyebabkan kerusakan di sejumlah titik strategis. يا عفو إيه؟ يا الله يا الله يا الله ايدك زيت رهيب هيضربون. على الله روح يا الله عفو الله وين اجا ولا زمناش هنا عندي يا الله يا الله يا عفو الله وين اجا ايه يا الله يا شباب وين اجا جبنا بالضبط يا الله اسمع يلا بدنا نروح مشان الله يا الله كيف اسمع الازاز كله طور غيان شوف يا عفو الله يا الله وين اجا طلع وين بيطلع محمد اسمع مش طبيعي في شيء مش مزبوط طلع لسه بيطلع Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.